nuneren Iran u Amerika'ya roja ini 23 maj, li dor nakokien sereke di navbera her du velatande. Bi taybeti li ser zenginkirina uranium li akha Irane, پنجمین devra gotubejan li ser dosya navoki ya komara islami ya Irane li darhistin. Nuchegi hane akshios barak ravid di postek li ser X network kede, li ser zare chavkanien agahtar ragi hand, kudanustandin pishti se demjimeran bidawi bun. Ajansa nucheana tasnimji bidawi hatina danustandinan ragi hand. Vezir derve Omane Mehmet El Busaidi got kugera danustandinan bihinek peshvechun lene tekez bidawi bu. Vihurguli li serve ke neda. Hevditinen di navbera aliande bi navbenkaria Omane li mala sefire vivelati li Romaya payteksta Italya'y hatin kirin. Armanca van gotubejan peyda kirina çareseriye keye jibo sepandina sinordar kirin. U çavderia tund li ser bernameya navokiya İran'e di berdela ra kirin u sivikirina dorpeçen seget in Amerika'ye li ser Tehrane.